we mweno riko na nä twamba twarora ciägiä sabasaba of course tutigihinye tondå nä maå ndå maingä må no mahapenire so much happened and our country is in so much pain and we have our president honorable Dr. William Samuel Ruto uri uraugire ati ararutire watho wa kuratha kuguru mundu oneka agitharikira angikorwo ni kindu gigwetwo borithi kana state offices tondu ni araugire those are acts of terrorism na mundu uratharikira ku ndakaratho aninwo aratho atuo incapacitated or adakahote gukorwo agithie na ne njui miario irari maingi muno na araria maundu na ni aronekage mundu mugagatire he looked like a very moderator kwa enough is enough sijui kama niyo part by the way sasa mtoto akina video I'm not sure but ketwabe tuigwe miario yake nigetha tuorore what does this mean kuri andu aitu. So mtu ambaye anaenda kuchoma biashara ya mtu mwingine, mtu ambaye anachukua moto anaenda kuchoma biashara ya mtu, anaenda kuchoma mali ya watu wengine, mtu kama huyo apigwe risasi miguu aende hospitali akienda kotini. Yes. Yeah. Wasimuue lakini wapige hii miguu ivunjike ndio aende kotini, aende hospitali akienda kotini. Hapana. Hatuwezi kukubali mtu ambaye anaamuka kwake anaenda kuchoma mali ya mtu mwingine, biashara ya mtu mwingine. Iko haki hapo kweli? Hapana, hiyo mchezo watu waache. Kwa hivyo mimi nataka niseme askari wasipige wananchi risasi kuwaua. Lakini muhalifu, mtu ambaye amechukua kazi kwenda kuvunja biashara ya mtu mwingine ashughulikiwe, aende hospitali akienda kotini. And there goes our president. Murashidiatia. Murukemen muthenya ungi ni araugite micingati ya decoration na akiuga it is an order from the above. Riu ni twamenya above niku. Above ni twamenya riu niku. Koguo ri that is the kind of the government we are having. Withira no ninge ni ndirona atiriri arenda tukorwo tukionjio maguru nigetha hote kurugama wiki o kabodo ni ngogiuga ati inywe Hote kurugama wiki all of us become incapacitated. I never saw that coming. Ati waruga narugama wiki agethura kurugama turi yothe agathurwo no ndio 2027 Ndikahota kurugama raini Tuko tukahitũkio tuthiĩte ta cionje. So hilarious. Donna uri akiuga atiriri Senator Sifuna is a senator, right? Bold of him gwiciria ati what do you call it, a wound in the kugururi gutige koske gikuo because no uratho kuguru na kwa kironda kiu kiage kuhona and you bleed and you die na kwina mikiha iria ingihutio hanini uguo you will bleed until death. Usipenda gatirere ate ndenda tukije 2027 tukahamuthura akarugama thinking yake ya waithera ni the same. Ndirageria by the way kurora thinking yo yake na reasoning behind whatever arauga ngona ta arauga uguo nigetha andu metigire probably kunyamaria biashara ciene. No korwo niguo arageria gwika and that makes sense somehow. I don't know about kuguru tondu na movie ni nyonaga ungienda ku incapacitate mundu umurathaga kuguru. I don't know if that's a military rule or anything. Yes. Probably miario no it is at the time aramiaria. You get what I mean? Tondu tukoretwo twi on part ya kururuga na andu ingire ni tondu of the police brutality iri ikoretwo ikihappen wanyitai na taru ona sabasaba andu angikora tho matari na gitumi bullets ni iraingira nyumba you know so probably and of course it's very hard kumuhe a benefit of doubt. It's you don't know it's very hard not to muhe 2% kumuhe a benefit of doubt. But again understanding that mundu rathokia biashara yaku
ucio ni mukora niguo kana ni aracina kana ni arekata. First of all, that is a criminal offense. But again, ni hauria criminal madiragwo nao ni kunyitwo utwarwo theinie utwirwo wohwo and whatever. Eno ya go shoot but the time at which he's saying this a very bad timing, very no bad. Ninge jigua atiriri ati it's a military thing that ati iyo act ya ku fire mundu kugurwa kuratha kuguru anga tower fire gaki no ninge tower fire yo yukaga hand riria ora wagerirwo ora the ring leaders, not ithuothe tutake ring leaders. Yes, tutake ring leaders. Ne kugwa yes, you need first to identify the ring leaders. Kigatha wote kora tukitura tha ithuothe no ndĩreciretie biacara ya wheelchair nĩ kũhĩa kwamba mara nego cia kaginya cia mbao tũgũthinya na cia mbao tũkĩrambire importation tondũ rĩ uria mutongoria nĩ worathagwo nĩrĩa what do you call it 48 laws of power. Exactly. Attack the what the lead something the and the sheep will scatter. Yes, you need first to identify who is the leader of these people. Tutigeko itho nĩ tureka tureyatha no nginya gũkorwo hena mũndũ, but we know our leader. Ndagĩki ati agĩtuĩke William no ndaragĩtharĩkĩra biacara no nĩ atharĩkĩire mĩhuko itũ no he kwanza how taxes but ona tũtiuma tũgĩthiĩ mwena ũcio but gũtharĩkĩra no tharĩkĩro to nginya mũndũ akũiye wizi wa mababu nĩ to nginya woni mũcinga haha mũici nĩ mũici no nĩ tũiyĩtwo. I feel like we have been robbed very much. By the way, funny enough, turobetwo besha and then our dignity as Kenyans. Yes. Hey, apana, we have been reduced to I don't know what. Nothing. Aya, aici basi nĩ makĩrathwo othe kuma tũtanjĩtie haya rũgongo nĩmarathwo othe tondũ rĩu rĩ mũici na mũici gũtirĩ mũici na mũcũthanĩria kana wandana wa mũgongo Moke matwaranĩtwo nao othe. And again, kurora trajectory ũrĩa borithi makoretwo maki-execute ona rĩrĩa kwĩna mĩrũrũngano, you really can't tell them that tondũ nĩ maroneka ta matarĩ na restraint, matirahota kwĩgirĩrĩria gũkorwo magĩtharĩkĩra andũ. So you can't tell them ĩngĩ miss kũgũrũ ĩni ndũngĩhota uge hĩndĩ ndakũratha kũgũrũ yarathonga ĩroka ritho tondũ ona by the way kwĩna thigithigi nyingĩ ona ũwĩkĩte atĩ na mĩa ona inyuĩ enyewe mwĩ ngari-inĩ tondũ mostly ona maroka me ngari-inĩ rĩu ngari ĩrĩa ĩrashake nginya sniping ndĩngĩkorwo ĩ that effective. And you remember by the way on maandamano ma last year maria mekirwo ni BBC, we saw where they were. It was very apana well nĩguo ndaiga maybe the intentions were right nĩguo punish andũ arĩa mareka atĩ no nĩ kũrĩ njĩra ya mũndũ mũici anyitagwo. In fact by the way no nginya mob ona we ũnginyitwo wĩ mũici ũtharĩkĩrwo nĩ mob wina what do you call it freedom uragira gwe thigari tondu na mob justice is bad. Yes, it is wrong. Yes, by the njiraga andu kana participate mob justice ugenyitwo ukihura it's very wrong. Utire mundu wira iti yako utharikira mundu uri ungi ona nyititwo ni utwarwo kuri borithi utwarwo igotini ugatirwo wacirithio. So the timing is kidogo not right. Yeah. Gũkĩũrio. Tũgũkiuga atĩa na mũndũ. Nĩakũrio. Ndũthi handũ tũmũrie. Ayi. Tũgĩkwa ithuothe. Nĩakĩũrio. No ona rĩrĩ etagwo atĩa Gĩbakĩ rĩrĩa akoragwo sworn in. Arĩ wheelchair-inĩ akĩhĩtithio. Yeni akĩhĩthiru. No we nĩ tikũrathwo arathĩtwo. Tikũrathwo no alikuwa kiwere. So we still drive. But then you know that man look he could have died. But then Kibaki atigiti hanini uguo to atharirwo hanyeni na marigu. He did not die. So that means we won't die as well. So we just netohorwo rithathi cio kai gũgũthia atĩ arafu but they watacokia kũrai but they ehĩtithirio wheelchair-inĩ. We have seen a lot in this country. We have. Gũkorwo Mũkenya nĩ kwĩrutĩra. We by the do kana mabũrũri maria but I guess tondu tutakoragwo mabũrũri mau do kana nĩ andũ ni wigua mũhũmũkĩte mũrĩ a Kenya. Sometimes you're like o wiki kwĩna ũndũ mwerũ kwĩna na ũraikara wĩ na ti maũndũ ma gũgũkenia nĩ maũndũ ma gũkũrakaria nĩ aria nĩ uga ona ũngĩ nĩ kana ũndũ Kenya kĩndũ tũkwenda twĩkwo nĩ rĩrĩ yeah tũhingĩrwo kũ gũkũ Kenya ĩno alafu
tucoke twaririo twetherwo therapist Dr. Rinda twetherwo therapist Oiga tuhingirwo na ndona handu hangi bado if I'm not wrong ati by I don't know 2020 what arenda majority of us we should be working outside the country. Ni ndona rogana ru handu I called that. Yes, I'll check it out. Yeah. Jawa bururi. Yes, I want us to export ndiko ni karutwo guku Rĩu rĩ nĩ atia mabũrũri macio amangi mareka kuma marenda tuthie rĩ nĩ atia mareka makahota gukorwo nĩ marona mawĩra ma andũ ao nginya magabatara andũ a bũrũri ũngĩ ũguo ũrĩa rĩu matangĩka. Well, nĩ mahoye notes matige gũtinda haha magĩtũhoera irio kwene. Toya ndogu nĩ kũhoerwo irio kwene. Eni. No rĩ njugaga atĩrĩ sisi hata ni afadhali tunaweza hata rũrũngana. Have you gone to Uganda? Uganda Uganda is the ghetto. I always compare ourselves with the worst. Go to the freedom of speech. Nĩgetha njigwe ta twĩ sawa. I always compare ourselves. You always compare yourself with the lower. With the lower, nĩgetha mũigue mwĩ handũ. No rĩu ndĩrenda gwĩ compare na andũ ta Traore mamũkone mathire makĩirwo mathu mũkaigua mwĩrĩ. No reke ngwire undu uria mwega na Kenya na undu uria mwega Gibaki arehire ni free education tondu kuoyo twina uo ta a Kenya ri urehetwo ni undu wa githomo kiu tondu andu aingi ni marathoma mundu ndaratinda kiuga ati ni mbeca ni ndu twina free education koguo andu ni akuoku andu ni moyo gwithomera katiba na ni maramenya riria kurekwo uru na kurekwo yes. Okay, haya tuko tugikirora rugano rungi rwa kindu gigwitwo mundu ugwitwo Cleansy Barasa Masinde na gikorwo ureyuria nocio ni muthigari uria wakorirwo agishoot mundu gwitwo Boniface Kariuki na arohuruka thayo ekuhurukagio muthenya wa umuthi mathiko maimanaruo muno very painful throughout the whole week no gukoretwo nginya na memorial yake nundu gwitwo a 32-year-old police constable Cleansy Barasa Masinde ni arapire kana ni arari mbere ya Justice Kanyi Kimondo kuria mwena wa Milimani High Court na the director of public prosecution ni aretekiririe gukorwo agitwirwo murder charge na arakorwo ni akoretwo kuria mwena wa Aromade na ni aratanywo gukorwo agi present igoti ni mweri 28 nigetha akorwo agika plea taking na of course ni tukio rugano rwa mundu gwitwo Boniface uria rurathire no mundu gwitwo Cleansy Barasa ni aronekire mundu wina ruo ruingi na hihi maithori na nionekire aina magwiciria riria arerirwo ni gukorwo agitwirwo kindu gigwitwo murder thutha wa gukorwo agikira na ndio kiake on handu tuguthomaga na waithira tukaiga why is it alleged tacoka twamenya niko tuguthomaga but literally nionekire na uria mari nake we ni ararekererio tondu no kumutha guthire Boniface tukofi twiri kejuwe makofi no uyu he went ahead and as much as ahuthirie rubber bullet from uria twiragwo na muchigocio apparently wari shotgun then ni atwirirwo gukorwo agikikwa by kindu gigwitwo murder. Yeah. What do you feel like justice has been? What do you feel? Okay, Boniface arakanyuira eika na Boniface kana Cleansy. Okay. Cleansy. Jamia niki ndreciria Boniface gwiciria tondu kuhurukagio muthi so I guess that's why. Enda kuonia munene wake atiriri na muru comment on ni makiugaga na ndramya no mamerite ti micige ti decoration riu kumuonia ati ni moe kuruta wira biu no nuona thirikari reke ndiuge ni thirikari iyothe maraheana directives we kondu urakuwa mutharaba ucio wiyika but ninge gakena ni undu I think we have a woke court na nirahota go serve justice uria kwagirire they're influenced na any other body of the government. At least in this situation, because bado tuliona mundu gwitwo Albert wake ndiura uikaire atia waithera no order from above ri ya korire ikimwira ati no mia makiuga ati ni orders from above orders from above isicie kusimutaithiririe but you on your own. You're on your own right now. No more comment ugeti atiriri ona mufurithi uriko enda wakiri they will provide. Now ena wakiri does he have ndilona wakiri hao wakiri ucio orauga choosed ni drone choosed magiro manyitwa mario there ningigwo murdering English
Auga they choose. They choose. Haya. Moho Kwa there. mugasikia Sirosi ndio kwerisha kuingira thĩinĩ. Batingĩte. Mũndũ arauga choose. Ona ngwĩciria araiguire ũguo aigua choose araigua ũguo. I've chosen his side. Eloi. Acha nikae. Napasa makidani. Mwathani wakwa ndiganĩria nĩ. Borithi nimekwenda mathome na cleanse aretu cleanse nimekwenda mathome nake as much as nimaraheo orders icio mamenye weka undu mutharaba urakua wika undu tha ici cleanse niye na andu ao gutiri undu mangimuteithia muno na aheo wakiri angikorwo aheo wakiri wa Tuesday ni marona Yagikorwo Ndonoze wacho. ekua ni araria kiuga Tuesday Ete withera. yagikorwo gutwara guko gwake igoti-inĩ no just a show tuone hena kindu kirekwo ati. That It would could be be that. very sad. It will be sad, but then it will be possible. Reke twihoke tuo tondu agikorwo uguo niguo turaoka. Yeah, but let me tell you, I would not be surprised. Ndingimaka, I mean, bururi uyu ni ata tutonete. Nini? Ona reithori riu tondu ni ndirarionire. I zoomed. Ndirare na kiri. Ni arahihite maitho biũ ngikauma. Kumbia show tutingimenya. Arero sorry boss. Yeah, you just didn't go there. Oh yeah, guy. Now anyway, but today, and of course not audio horosio, I saw Boniface akihurukio. It was painful. Very painful. It was painful. It was painful. Well, it was Ocio na the mom uri urariraga ni undu wa kairitu gake. Oh my God. Oh, those today, I mean wiki ino it yani I've shed a tear. Aki. Yeah. Akija nao ni agi. Ni marona mamu wa Boniface, not Boniface, what are you doing with cameras? I know. That would be the time when you magi gukorwo magimwika ati makimunyitirira comfort mamunyitirire mamwire. By the way, I usually feel like I get so no jukire abelwe heria inyamu ici haha. Haya, riu acio ni a camera. Mwena aya ngiru keyboard warriors. Mararora njuire ya mamu wa Albert. Tinda ha makiuga ati tukimaliza mazishi huyu hairdresser she go. Akenya rimwe nitumenyagiriria hindi ya ithero na kahindi meruka. Honestly. Oh God, that I can't even talk about that because first of all, loss is very painful. And then you see, I don't know kana ni muthikirie tribute yo ya mundu gwitwo mamu wao ni thomirwo. And I remember ithomirwo amera aritie na Boniface kwi Sunday. Ithe ndarathetwo Monday. Amwirite ona besha mutumire acoke amenyerere ndagathie mirurungano. Tondu amwirire muraheo bia mugathie kururungana. That's what the mom said. Kurigana na uria thomire rugano ru. Uguo mamu ona aikugite rwandikwo na Gikuyu. Na Boniface akiuga akiuga Marie na all the other siblings, brother ninyonia sister yake na ucio ungi umumite thutha. So the mom was saying that was the last time ni tohoro amaugagira. So you want to tell me a woman orera mutumia wake ona mwanake wake amutumire kindu mucii, you want to comment about her hair? You are sick in the head. Very much. Did you see where they live? I don't know. And I believe you don't have to type everything. Yes. Emotional intelligence is very important. But they wana kwirerwo ndumenyaga ere oneteo, ndumenyaga ugiukira, ndumenyaga uhana atia, ndumenyaga kana ni wikirire nguo. You know nothing. Nothing. Ndo nimekwenda mamenye gushuga. Hakinya tamaka no turakarie mundu rimwe. Let me come back. Horera ni waraka. It is very wrong. Jigwaga online imwe tando it gives you na ugisemene na mundu ucio live ungimurora. Ndangihota gukwira uguo arakwira thutha wa thimu. Ndangihota gukwira. Ena confidence tondu ndaronwo thutha wa keyboard, thutha wa thimu. Hey, anyway.
let it be a lesson kuri mundu gwitwo all the other cops by the way oyu na it happens the same ni riria ri power andu me power ini makwiraga wethie wikio we got you wethie tharikire kuna ona waikio thiini ri ni tugukuruta we ni haku riu ni mathome ni meyonere ukohoria curu wika uikara Kenya we wika we haya mundu gwitwo one Moses Kuria MK. MK. Oh, MK ni atukite wa gwika kindu gitagwo resignation kana kuga ni aiga matamu make mawathani can we call that it is arare senior economic advisor to the president. First of all, anyway, it's a role it is usually there. Yes. Do you kira tumayora thikari Was recently. Yeah, I don't know. At first I was like, ne role koragwo ho, but again, yeah, but it's usually there. Ne koragwo ho. Okay. Ho. Now why have we never known? Arema koragwo kan to ko na interest. Magotire mundu wana resign tukamenya. Okay. Na ndaikarite muno. Na mbere yo ni ari ministry ni riku. Wait a minute. Trade. Yes, you're right. Na ni akoretwo agi serve kana yes, at various capacities ni ari kuria wa trade and public service. Agicoka muthenya wa Tuesday agikiuga ni resignite kana ni ehereire akiuga hwaini ni macemanĩtie na boss wake na magagicira ati the president has graciously accepted my decision kana itua riake ria go resign kana ria gutiga wira na agacokia ngatho ni kuhe opportunity yo na yes why koroko hanoguo na ni thutha wa gukorwo agituma mixed signals hakinya ni murugamo wake wa kiuteti thiini wa bururi muno makiria hakinya ni maundu megie maandamano uguo ni gwaigire this evening iyo ni statement yake. In his exit statement danauga kiria kiratumire akiige matamu ma wathani thi ni aigire I'll be pursuing my personal things or rather my personal interest na ni ukite ria gukoretwo na ngahiho guo cia kiuteti especially regarding 2027 general election. I'm not wrong, Moses Kuria was the first person to say gutiri na ithurano mwaka wa 2027. Yes. Yeah, he's the one who came out with that. Yes, murona horo cio tia ni ri ona ndirageria riu kurora no ngamba ngona tari gubangwo turabangwo ngacoka ngona kana tondu kwi maundu akoretwo akiuga ukona ni ta ari against the government koguo ngona ta arenda riu kurugama against the government kwina a lot of mixed signals aratuhe turahota gutaukwo ekituge ni mugi uri arathaka itamari gake ni mundu mugi ni I get there's a possibility that I will run for president in 27. Aya. Okay. Yes. Reketotele tukuona kiria reka. Waithira. Nuni rikire ndere uri nya atiriri. Aracina kuri uguo no menya maundu macio maikika mwena uria riu riria gwathuka riu aracoka gucoka mwena uyo opposition ndo tiramwenda by the way mumemukata tiramwenda asa no akae uko no ningigacoka ngona atiriri hena hindi arathiete kwa Jeff Koinange a show arauga ati Mr. President should grow some balls and speak with have a sit down with Rigiji and they should speak, they should talk their things out. Yes. Eu dire shiria toko ni arerirwo a resign peacefully. Tondo ni no yes. That is my thinking. Any. Ni akoretwo aikia some bombshells here and there. Ni aikitie bomu. Yeah. Ni maga kuria kumuheaga irio. Athukiririo guo aracoka arora. Na gihoro uyu ginya wa IBC uguo arauga ati ndiwe ni wakiri uriku araugaga arauga onake niyo gutigakorwo na githurano 2027 but I'm glad ni ndaigua ni gubangitwo na commissioners ni mapishirwo muthi neugaga ati onake niyo only that ndari kwi kiugo arahuthirire ye ndari na no like the confidence kuga no ye ni arahota kuga hena wakiri ugwitwo Ahmed Nasir Abdullahi ni amu congratulated muno amera you're a good man akiuga ati itua riu arakinyukirie ni riega ni kure mwena wa X no X kumaga mwaki wa buru nake aratungio rorio atiriri atoraigite aragete he had his strength arakuria right strengths ciaku na weaknesses but nobody questioned your desire or will to create an impact. I wish you were in the next career aroririo atiriri first of all
mĩeri ĩyo ararĩ hau ha economic advisory what have we seen change in this country economically michezo ya town mamenya ite imwe ri tondu nie nyonaga rimwe ite positions imwe president asainaga kana appointaga rimwe ni kwagiriru gugakoragwo kwina opinion ya andu aingi a body area ira appoint watiga gukorwo ni ta president ara appoint tondu no amenya no president no appoint tondu ni araona mundu uyu angiaga wira ri ni eguthi opposition ni eguthumbura mwena uyu nigetha ahote go silence andu ta acio ri akamahe position icio cia kumakiria magakorwo me thirikari-ini oguo I don't know well let's see tondu also I don't know how eno go shape uteti wa kirima na njira ihana atia maskuri igano kio no giturwo kia women driver tangirugama otherwise icio kesio thena no cio aumaga mwaki kwa na maratathi I have the papers and by the way ni muthomu oguo no rimwe kidoyo na hata mundu akinya kuri igoro githomo githe no yo ni game of urban areas game of urban areas ni aturi atiriri personal interest ici irathi go pursue ni iriku after guthukiriria kuria but that's why they are personal life is so Guo. private that we don't know them life is so private kire guteguo ntu kumenya ni atia nige gutei tuko huku bado Eni. ntobe tukirie tucokererie thiini wikire karia kere no mbere ndaya ni gukumenyithia ciigie maguta ma kwihaka moko na magupanga ng'ombe ma kindu gigwitwo sour milking jelly maguta mega natural matiguthukia moko maku na muno makiria ni mekumenyerera ng'ombe yaku nigetha irute irio ria kwagiriire tondu ni maguta very soft to ndakwira ni very